Dobrodošli. Imamo glagole sa prefiksima. Wann stehst du? Stehst du? Sieben Uhr morgen. Normalerweise bi značilo svakodnevno, normalno. Wann stehst du auf? Aufstehen. Deljivi glagol. Prefiks ide na kraj. Stehst du auf? Kad ustaješ? Um 7 Uhr morgen. Svako jutro u 7. Prvi mislim, warum, zašto, ist Claudia gegangen, otići. Gegangen bi bilo ići. To je glagol koji ide sa ist, sa sein. Nenci se sein. Ist gegangen. Sie fühlte sich nicht wohl, nije se dobro osjećala, pa će biti weggegangen, a ne otišla. Ne, otišla je ćela dobro. Kannst du mich, Nummer 3. Broj 3, Nummer 3. Kannst du mich morgen wieder? Možeš li mene, mene, ich mich, du dich. Kannst du mich morgen wieder anrufen? Kannst du mich morgen wieder anrufen? Možeš li me sutra ponovo pozvati? Was hast du in Wien gemacht? Šta si radio u Beču? Was hast du habe dort meine Tante besucht. Besucht. To je sad glagol sa prefiksom, nije deljivi glagol. Glagol besuchen nije deljivi glagol. Posjetio sam svoju tetku. Milione istrin. Tante. Das Gymnasium habe ich mit dem Abitur. Dakle, gimnaziju sam maturom završio. Geschlossen. Gestern habe ich mich erkältet. Prehladio sam se. Juče sam se prehladio. Habe ich mich. Ja sebe. Naravno, glagol je erkältet. Habe mich erkältet. Prehladio sam se. Ili prehladila sam se. Nema razlike u nemačkom. Paul hat sich in eine hübsche Dienin Paul se u jednu lepu dankinju zaljubio, verliebt. Imamo nedeljivi glagol, kao i erkältet, nedeljivi. To nije deljiv. Wen, koga, wen, akuzativ, koga. Ili šta vidiš? Wen wollt ihr? Wollt ihr je množina, drugo lice množine. Ste vi. Ćemo bračni par. Koga želite da zovete na žurku? Einladen. Deljiv glagol. Beide muss mit meinem Yoga fortführen. Što će biti? Moram, nažalost, sa svojim kursom joge da prekinem. Mi smo rekli prekinem kurs joge, da napustim kurs joge. Će aufhören. Mit etwas aufhören. Diesen Brief darfst du nicht. Ovo pismo ne smeš da odgovoriš preko na ovo pismo. Beantworten, da prekontrolišemo, ok, sve je tačno. Dakle, glagoli su aufstehen, ustati, buditi se, weggehen, otići, anrufen, pozvati, besuchen, posjetiti, abschließen, pa prošlost abgeschlossen, završiti, gimnaziju, fakultet, dalje. Erkälten, sich erkälten, prehladiti, sich verlieben, zaljubiti se, einladen, pozvati, zur Party, na žurku. Aufhören, prestati, više ne raditi nešto i beantworten, odgovoriti. Ok, sve to. Tschüss.